temi o kardiovaskularnim bolestima i pratećim bolestima koje dodatno opterećuju pacijenta. U temi današnjih puteva zdravlja govorit ćemo o kardiovaskularnim bolestima i komorbiditetima. Naš i vaš gost je profesor dr. medicinskih znanosti Jasmin Čaluk, internista kardiolog. Cijenjeni profesore, dobrodošli u Puteve zdravlja. Hvala da ste se odazvali da govorimo o ovoj važnoj temi. Hvala najljepše na pozivu. Dobar dan. Evo, nažalost, bolesti srca i krvnih sudova, što zajednički, koliko ja znam, zovemo kardiovaskularnim bolestima, još uvijek su na prvom mjestu onih koji završavaju smrtno, odnosno pacijenti od njih završe smrtno. Utjeha postoji u tome, kako kažu, da su najpreventabilnije, ali postoji i ono da jedno zlo nikad ne dolazi samo, a to su ovi komorbiditeti. Pa vas ja molim da za naše gledatelje za početak objasnim što to jest. Komorbiditet je izraz koji u principu znači pridružena bolest. Mi dok učimo na medicini, pa i dok učimo i poslije fakulteta na specijalizaciji, uvijek imamo u fokusu neke idealne pacijente. Znamo kako izgleda pacijent sa infarktom, sa ulkusom želuca i tako dalje. Međutim, kad počnemo raditi u realnim okolnostima, vidimo da su pacijenti zapravo pogođeni multifasetnom patologijom. Postoji tu obično 2 ili više pridruženih bolesti koje nama onda nekad maskiraju jedna drugo, nekad jedna drugoj budu u uzročno-posljedičnoj vezi, a nekad jedna drugoj onemogućavaju adekvatan tretman i dijagnostiku. Tako da se onda komplicira dijagnostičko-terapijski pristup i onda moramo te pacijente vrlo pažljivo tretirati. Nekad naprosto ne možemo odmah zaključiti o čemu se radi, a to je zapravo realna situacija. Pacijenti vrlo rijetko budu kao idealni pacijenti iz knjiga, što se kaže. Da. Najčešće se zapravo radi o tim kompliciranim formama gdje onda pacijenti moraju posjećivati više različitih specijalista. Dozvolite da o tom progovorimo malo kasnije kad ste pomenuli knjige. Između ostalog, povod je bila i knjiga koju je, možemo slobodno reći, jedinstven primjerak u regiji jer se ne govori često o ovome, koju ste vi izdali sa svojom kolegicom, doktoricom Danijelom, je li tako, Lončar iz Tuzle. I kažu da je to zaista hvale vrijedno štivo, multidisciplinarno pisano od više autora. Da. Knjiga je nastala upravo kao motiv da se razjasne te kompleksne forme oboljenja, jer to su naši najkompleksniji pacijenti. Vrlo često nas jako ograničava recimo problem ako pacijent ima zatajenje bubrega, ako pacijent ima ulkusnu bolest koja krvari, a moramo mu davati lijekove protiv izgušavanja i tako dalje. I to nam je bio motiv da okupimo preko 30 autora mahom iz Sarajeva i iz Tuzle i da u neka 24 poglavlja raspravljamo o tim kompleksnim temama. Knjiga je koncipirana tako da imamo kardiologe i doktore nekardiološkog profila koji su zajedno to pisali. I knjiga može poslužiti kao izvor stručnih informacija, ali i u općoj populaciji pacijenti koji realno mogu sebe naći u nekim od tih poglavlja mogu imati korisnih informacija. Imati nekakav benefit. Apsolutno. Evo kažite nam onda, koje su popratne bolesti zapravo najčešće uz ove kardiovaskularne? Hipertenzija je možda i najčešća nezarazna bolest danas i među pacijentima koji imaju infarkt i moždani udar, to je najčešći propratni faktor rizika, a ona sama po sebi je bolest i zovemo je tihim ubojicom. Problem je u tome što od hipertenzije u principu ništa ne boli i onda je malo problem pacijente sugerirati im da uzimaju lijekove, ali smanjenjem hipertenzije značajno smanjimo kardiovaskularni rizik. Drugi problem koji je jako izražen i kojeg je sve više kod nas jeste dijabetes tip 2. Čak 10% populacije u Bosni i Hercegovini boluje od dijabetesa, a dijabetes podiže rizik od smrtonosnog infarkta 2 do 3 puta, rizik od moždanog udara za 2 do 4 puta, a rizik od srčanog popuštanja 2 do 5 puta. Pridružene bolesti nekad ne moraju imati očiglednu sasvim vezu. Neke forme autoimunih bolesti, neke recimo upalne bolesti crijeva kao što su Kronova bolest ili ulcerozni kolitis, opterećuju pacijente, ali i ti pacijenti najčešće umiru od kardiovaskularnih bolesti. Problem je u tome što nekad moramo vrlo pažljivo tretirati te pacijente, davati im lijekove koji će biti kompatibilni ne samo sa kardiovaskularnim njihovim problemom, nego i sa problemima koji su pridruženi. Sad vas, oprostite, hoću pitati, znači ta druga bolest potencira ovu prvu koja na kraju ubije pacijenta. Pa kako, koliko je zahtjevno liječenje? Evo, pominjali ste, na primjer, te pacijente, evo, neko ko ima stent i prima protiv tromba tu neku terapiju. Kako se nosi ako ima neko gastrointestinalno ili u digestivnom traktu, kako se kaže, krvarenje? Jedan od gorućih problema danas. Puno pacijenata obolijeva od koronarne bolesti, kao što je poznato. I najopasnija forma je akutni infarkt.
Akutni infarkt je praktično revolucionariziran je tretman akutnog infarkta uvođenjem direktne implantacije stenta u tretman akutnog infarkta, ali direktna implantacija stenta znači da mi stavljamo strano tijelo pacijentu u srce i neophodno je da to strano tijelo bude kompatibilno, odnosno da ne dođe do zgrušavanja krvi unutar stenta, jer bi to moglo dovesti do novog infarkta. Napravili još veći problem. Tako je. I onda mi moramo davati lijekove protiv zgrušavanja krvi. Međutim, jedan dio pacijenata ima taj problem da imaju recimo čir na želucu ili 12-palačnom crijevu i kad smo previše agresivni ovom terapijom koja djeluje protiv zgrušavanja, ti pacijenti znaju prokrvariti. Vrlo je teško držati taj balans i onda moramo pristupiti tom interdisciplinarnom tretmanu pacijenata gdje recimo zovemo kolege koji su sa gastroenterologije da oni interveniraju, da urgentnom endoskopijom riješe taj problem, a mi ne smijemo isključiti te lijekove jer može pacijent umrijeti i od infarkta novog. I to sve naravno još pogoršava i kvalitetu života, poskupljuje sve skupa i jedan začarani krug se stvori. Tako je vjerovatno i sa transplantiranim ili možda još gore pacijentima. Jeste, pacijenti koji su u terminalnoj renalnoj insuficijenciji vrlo su u nezgodnom problemu. Dešava se da se dio lijekova obrađuje i eliminira preko bubrega. A ako imamo pacijenta koji je u bubrežnom popuštanju, da tako kažemo, onda se ti lijekovi ne mogu adekvatno eliminirati i pretjeramo li sa lijekovima može se desiti da se nagomilaju i da se njihovi efekti multipliciraju. Onda ti pacijenti opet zapadaju u komplikacije. Jedna od dobrih stvari koja je također nastupila u Bosni i Hercegovini je stalno povećanje broja pacijenata sa transplantiranim bubregom, što te pacijente stavlja u puno bolju poziciju. Što je zapravo jedino rješenje, pravi ili ispravno. To je ultimativno jedino rješenje i mislim da treba načiniti maksimalne napore da što više pacijenata sklonimo sa dijalize i vodimo na transplantaciju bubrega. Među ostalim i zato što najjeftinije. Jeste. I osim toga, dijaliza je sama po sebi rizik i od infekcija i naprosto je kvalitet života jako nizak zato što pacijenti po nekoliko puta u sedmici moraju biti vezani na dijalizni aparat. Tako je, tako da ovo što je najskuplje zapravo jeste najjeftinije i najučinkovitije. Jeste. Dugoročno gledano, transplantirani bubreg i adekvatno liječenje bubrežne i kardiovaskularne bolesti ima dalekosežne ekonomske posljedice jer onda te pacijente ipak vraćamo u nekakav normalan život i ne opterećujemo ni fondovi ni zdravstveni sistem prevelikim troškovima. Recite nam, profesore Čarluk, koliko je istine da su psihijatrijske bolesti, ajmo kazati okidači ili da imaju neku veliku spregu s ovim, jer se sve češće spominje grana psihokardiologija? Stres je ogroman izvor kardiovaskularnih problema. Budući da je stres varijabilna kategorija i u određenoj mjeri je i subjektivan jer ne reagiramo svi podjednako na stresne stimuluse, vrlo je teško kvantificirati to. Ali sasvim je jasno da kod velikog broja osoba stresna dešavanja mogu biti okidač i hipertenzije, mogu biti okidač kardiovaskularnih problema sa jedne strane. S druge strane, klasične forme psihijatrijskih bolesti kao što je depresivni sindrom mogu da idu sa povećanjem kardiovaskularnog rizika. Psihijatrijske bolesti kao što je šizofrenija vrlo često su praćene žestokim pušačkim statusom gdje pacijenti posežu za cigaretama zato što one donekle imaju umirujući efekt. Međutim, pušenje je jedan od najgorih kardiovaskularnih faktora rizika koje nosi sa sobom rizik od infarkta, od moždanog udara, ali i ne kardiovaskularnih problema kao što su karcinomi pluća, grkljana i sl. Evo rekoh na početku da su te bolesti zapravo najpreventabilnije. Pa hajmo evo i zaključiti s onim što je zapravo najvažnije s prevencijom. Što se može učiniti da se evo pojavi, da se spriječi pojav ove prve, a onda i tih nekih drugih bolesti? Što nam je činiti da ne zapadamo u taj začarani krug? Kardiovaskularne bolesti možemo izbjeći na više načina, budući da je više i faktora rizika koji utiču na pojavu kardiovaskularnih bolesti. Ono što ne možemo, bar na današnjem tehničko-tehnološkom nivou, jeste da biramo gene. Nekad ćemo moći, to vjerojatno ćemo mi doživjeti da se i to može, ali genetika je nešto što ne možemo birati. Međutim, adekvatan tretman hipertenzije je svakako odlična stvar. Treba biti dovoljno kretanja, moramo svi malo više izaći i hodati. Dobiti od živahnog hodanja jednake su kao i džoginga, tako da moramo mi trčati, možemo naprosto živahnije hodati. Preporučuje se bar 150 minuta sedmično živahnog hodanja. Druga vrsta preporuka je recimo 20 km sedmično da šetamo, to su otprilike 3 km dnevno, to je 30 do 40 minuta hodanja. Trebamo držati tjelesnu težinu pod kontrolom. U Bosni i Hercegovini sve je više gojaznih osoba. Čak i djece. Tako je. 47% osoba u Bosni i Hercegovini imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Ako možemo ostaviti cigarete, svi oni koji su pušači, to bi bila najbolja odluka koju mogu donijeti
Isto tako, oko 44 do 46% osoba u Bosni i Hercegovini su pušači. Čak 12% malodobne školske djece su pušači. To je katastrofalan podatak. Kad maknemo one faktore rizika koje mi svojom rukom možemo maknuti, kad adekvatno tretiramo dijabetes, kad držimo tjelesnu težinu pod kontrolom... Jesmo li prepolovili mogućnost onda? Pa možda i više nego prepolovili. Ako nam ostanu samo geni, onda je to puno lakše sve. Ako imate još nešto reći, ja kao laik nemam više pitanja. Negdje sam ih iscrpla. Ja bih vas zamolila da to učinite evo sada. Ja bih napravio jedan update informacija o epidemiologiji kardiovaskularnih bolesti. Radi se naime o sljedećem. Jedna revolucija koja je nastupila u zadnjih par decenija u kardiologiji je ovo što smo malo prije pomenuli, urgentna implantacija stenta u stanju akutnog infarkta. To je procedura koja je drastično smanjila smrtnost na zapadu, a i Bosna i Hercegovina je krenula tim putem. Ja mogu reći da sam imao čast i privilegiju biti dio prvog tima koji je bio zadužen za 24-satnu pripravnost za akutni infarkt i implantacije stenta. To smo startali 2008. u Centru za srce u Tuzli. Taj tim se ispočetka sastojao samo iz 2 čovjeka, primarijus Terzić i moja malenkost, ali poslije smo to proširili. Kasnije su i drugi intervencijski centri preuzeli tu praksu, tako da danas imamo podatak od Svjetske zdravstvene organizacije za prošlu godinu koji je u kontekstu kardiovaskularnih bolesti ohrabrujući. To je da smo uspjeli svesti kardiovaskularni mortalitet da ne bude najčešći, nego u Bosni i Hercegovini zapravo ljudi danas umiru najčešće od malignih bolesti. Kad pogledamo apsolutne brojke, broj pacijenata koji umiru od infarkta i dalje je veći u Bosni i Hercegovini nego što je to zapadnoevropski prosjek, ali očito je da idemo prema naprijed i mislim da će se taj trend nastaviti. A i sami modeli stentova su sve bolji, jel da? Sve bolje, tehnika je sve bolja. Nažalost, sve je to i skupo. Politika i fondovi moraju imati sluha i za to da se više novca usmjerava. Tu se doslovno spašavaju životi i umjesto da pacijent umre ili ostane invalid, može se za 7 dana vratiti na posao. Da, i štedimo i novac. Apsolutno. Puno je jeftinije tretirati akutni infarkt nego ostaviti čovjeka koji ostaje sa teškim srčanim popuštanjem i 20 godina davati mu skupe i velike količine lijekova. Jasno. To onda nikome ne čini dobro. Apsolutno. Hvala vam najljepša. Hvala vama. Cijenjeni gledatelji, danas smo u Putevima zdravlja, zapravo u temi emisije, govorili o kardiovaskularnim bolestima i komorbiditetima ili pratećim bolestima. Bili su ovo današnji Putevi zdravlja. Hvala vam na pažnji i na odvojenom vremenu, cijenjeni gledatelji. Emisiju možete gledati reprizno već sutra ili na web portalu BHRT-a kada za to nađete vremena. I naravno, ne zaboravite, učinite još danas nešto dobro za svoje zdravlje. Doviđenja. Ostaje preporuka da budete uz programe BHRT-a.